Sumela nje uzombonga uNkulunkulu ongenisile ku-2024 baningi abangangenanga enhlizweni yami ngifikelwa amahubo 103 ukuthi ngimbonge nje uJehova mphefumulo wami ukuthi nakho konke okini ngiyabonga ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu angenanga ku-2024 ngoba ngiyingcono angenanga ku-2024 ngoba ngenza kahle kepha kimi u-2024 ufike njenge-second chance ukuthi uNkulunkulu uyasipha i-second chance. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu nangempilo ukuthi singene ku-2024 sisaphila sikuwo lo mkhosi sisaphila. Into engiyikhumbulile nje bazokhumbula abanye mama base ngikhombisa last year cishe 4 months bengivuvukela inyawo uphela unyaka nje mina ngifaka amaphaca ngifuna ukufaka nesicathulo angazi ukuthi lubohle nini kodwa engikuphawulile ngo-day 3 singenile emkhosini mangihleli nje embhedeni dayibo unyawo lami selehlile sengikwazi ukufaka isicathulo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu angazi kodwa nje kuningi uNkulunkulu asenzela kona kwesinye isikhathi sibone ngesikade ukuthi hawu uNkulunkulu la ungiphilisile uNkulunkulu la ungenzile ukuthi siyambonga kakhulu uNkulunkulu kulonyaka ka-2024 umkhuleko wami njengoba ngithi ngijulise Nkosi umkhuleko wami ukuthi nakuwo lo nyaka 2024 ngicela uNkulunkulu angijulise ekumazini angijulise nasekhuleni ukuthi konke yebo 2023 lapho ungahamba kahle khona 2024 unyaka omusha unyaka wezinto ezintsha ukuthi uNkulunkulu amaphutha esiwenzile kuloya nyaka siwalungise yikho ngithi 2024 uyi-second chance ngithini sisaphila ukuthi sihambe kahle hambe kakhulu ngiyabonga.